Genellikle sakin bir uçuş bekliyoruz ancak zaman zaman hafif orta şiddetli türbülans olabilir. Kendi emniyetiniz için lütfen oturduğunuz sürece kemerlerinizi bağlayın. Sharp objects behind, not to impede. It is illegal to smoke on this flight, including electronic cigarettes. It is also strictly prohibited to smoke in the lavatories, which are equipped with smoking buttons.
Bapak Ibu, sekarang kita pergi ke restoran namanya Warung Selamat Lagi dan berarti dapat untuk wisata rumah baik saffron, coklat, oleh-oleh untuk ibu-ibu sama dompet, kunci dan keramik juga semuanya. Dia datang sini banyak sini. Haji. Ya. Biasanya bapak ibu-ibu teman saya datang. Saya jalan-jalan ke Eropa, ke Turki, ke Asia gitu. Nah, kita bisa ibu-ibu. Ya, ada. Tapi sekarang masih juga. Dibangun oleh Kaisar Roma. Ini dan benteng ini Bapak Ibu dikelilingi kota tua. Dia menemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Istanbul, Turki. Baiklah pemirsa, kita akan makan di rumah makan Ibu Deden. Oh, rumah makan Ibu Deden. Oh, Ibu Deden. Keren deh. Ibu Deden. Oh, salam. Assalamualaikum. Wantri.
Hayratçı, simit çakla, simit, rupiya boleh, riyal boleh. Satu coklat. Okay, Thank you. Coklat satu. Yang lain masjid bikinnya 4 menara ya.